Shalom shalom bakunzi ba Kenite TV ndabaramugije amahoro y'Imana ndiza ko muguwe neza cyane mwami wacu Yesu Kristo. Nje tiko tubaganira nitwa Pastor Chiza ndabaye ikaze mu kiganiro Imana niyo buhungiro. Ndiza ko mwashikaye kuba kwa mino yinga yose ku uyu munsi wa gatanu tugezeho. Ndiza ko ibidasanzwe biriko birashikara gukoreka mu madomene yanyu yose izina ry'Imana rikari guhabwa icubahiro. Icigwa turiko ndiza ko kiko kirabafasha cyane hamwe n'ivyo ndiza ko mugeze ko yindi ntambwe bibanye n'iki cigwa turiko murabona ko turagira aho tukirangiza ariko ndiza bidasanzwe biriko biraba ku buzima bwanyu. Rimento ragabarenge sikatabare muribuka ko turi mu cigwa kivuga ngo ukuganza kw'Imana. Rimento ko pisita karabare mentekezone bashaka kuzamura ibiganza byacu tugasenga Imana kugira ngo tubandanye n'icigwa. After in the name of Jesus ndagushimiye ku muntu turiko turabandanya kuganira muri kino cigwa. Rimento ragabarega ndareka bidasanzwe ku buzima bwiwe yisanga mu kuganza ndareka ingo ibintu byose byamuganza yisanga ari hejuru yabyo yisanga n'abasigaye ganza. In the name of Jesus byenda byatunda byizeye ngo tugiye kwana wese mu kiro gitondo ndareka bidasanzwe biriko biraba kuri we byenda byatunda byizeye mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Hallelujah, hallelujah. Ndongeye kubona mutamaro y'Imana ndiza ko muguwe neza cyane mwami wacu Yesu Kristo. Izina ry'Imana shikari guhabwa icubahiro. Muribuka aho twari tugeze ku munsi w'ejo tuko turaganira tubona neza ko abana b'Imana nitwaremewe kuganzwa ari kintu na kimwe ariko abana b'Imana twaremewe kugira ngo tugeregaye kugira ngo tuganze. Twasure ijambo ry'Imana aho ijambo ry'Imana tugira ngo nuko rero mwebwe muri ubwoko bwatoranijwe muri abantu banje muri nyegu zanje abantu riharije. Twabonye neza ko Imana itwiharije atakiri kintu na kimwe kidusangiye n'Imana ariko Imana yagize Imana yatwiharije. Rimento kopata rimesitaya ntangwari dusangiye n'Imana nta byari dusangiye n'Imana nta mwijima na muke dusangiye n'Imana ko Imana yaturemye kugira ngo tube abantu bayo abantu yonyene yiganzira abantu yonyene irongora atakiri kintu na kimwe kituganza. Rimenti kabazone aregezinde benda liza ko uri kurantahura cyane riko sutaya namwe munimi igomba kuganza ubuzima bwawe nta kintu na kimwe kigomba kuganza ubuzima bwawe ko Imana yakurebe kugira ngo ugabisi yose iganza. Twararisomye iryo jambo twarisomye hariya mu Itangiriro y'icambere murongo wa 26 aho Imana yavuze ngo to muntu agabisi yose agirene agitanze. Tubona neza ko umugambi w'Imana kugira ngo Imana ire mu muntu kwari kugira ngo umuntu aganze ikintu cyose cyo muri yose. Rimeti kaba tubona ingene umuntu yavuye mu ko kuganza ariko Imana yasubira yaruka Kristo Yesu kugira ngo Yesu amusubize mu ko kuganza nyine. Rimeti kaba tubona neza ko Yesu atananiwe ariko icyo Yesu yaje gukora icyamuzanye Yesu yagikoze arakirangiza. Rimeti ka rabizide bene data ndabakomunikata mumenyereza ngo twaremwe twacunguwe kugira ngo nituganzwe n'umwijima twacunguwe kugira ngo nituganzwe n'umubiri. Uyu mwanya ndagomba bandi abakomunike ngabere kingene umubiri n'impwemo byose bigwana kugira ngo kimwe muri byo kiganze ariko Imana yereme kuganza ni mpwemo yayo. Ntabwo Imana yakuremye ngo uganzwe n'umubiri ntabwo Imana yakuremye ngo umubiri uba ari uganza ariko Imana yakuremye ngo impwemo yawe iba ari iganza umubiri. Rikosi pata metekeba irimenda bene data minosi niwemera kuganzwa n'umubiri umenye ngo uzowufiswe n'amaboko uzowafashwe n'amaboko ko umubiri ntabwo ushobora gukandamiza ibyaha umubiri ushobora gukandamiza ingwara umubiri ushobora gukandamiza umwijima n'umwe. Rikosite ariko impwemo yawe iyo yazamutse ituma umubiri wawe udakora ibyaha ituma impwemo yawe ibaho doke ubuzima bwawe bugenda neza kuko impwemo nifite autorite nifise ububasha bwo gutumbereza ibintu. Iyo impwemo yawe izamutse impwemo yawe uri hejuru gisigura ngo ikintu cyose utegetse kirumva icyo ugiye cyose kiremera. Irimetaya rero ntabwo tuganziza mu mubiri ariko tuganziza mu mpwemo y'Imana nzima. Erego uyu mubiri ufise uburimbi bwinshi. Rimenti kaba ariko impwemo nta karimbigira. Rekoso nigeze kubwira umuntu umwe ati wazamuye impwemo yawe urashobora gusengera umuntu ari ku mpera y'isi hama umuntu kazavuga akubwiye ngo burya wasengeye nakize kubera impwemo ntigira karimbi. Impwemo iraganza ikaganza isi yose. Nkaba ndi mu Burundi mugabo nkategeka ikintu kiri muri Amerika nkaba ndi mu Burundi ngategeka ikintu kiri ku mpera y'isi kandi kikaba kandi kigakoreka ko ndaganje impwemo yaziraka arepata. Ndashima Imana ko yaduhaye impwemo atagira karimbi ko yaduhaye impwemo atazibirwa ko yaduhaye impwemo adahagarikwa. Rimetaya bene data bisubiremwo ati ndaganje muri ubuzima nahawe kuganza n'Imana nzima. Dusome ijambo ry'Imana
dusome ari Galatiya igice cya 5 umurongo waho wa mbere. Ndasoma mu izina rya Yesu. Harambwira ngo Kristo yatugobotoye ngo tube mu mwidegembyo. Tumaze duhagarikire ngaho. Hano batubwiye ngo Kristo yatugobotoye ngo tube mu mwidegembyo. Uno murongo turawubandanya ntimugire ubwoba nta kibazo. Ariko batubwiye ngo Kristo yatugobotoye ngo tube mu mwidegembyo. Gisigura bwa bundi hari ahantu twari twarasizwe. Yesu atita mu mwidegembyo. Hari ahantu twari twarasizwe. Ijambo ry'Imana tugira doke tuhageranye no tokwita mu buja cyangwa twari imbohe. Twari twaraboshwe tuganzwe rimeti kabaya bene data ngoma ngugize ukuri ni waba wisanga mu byaha igihe cyose gisigura ngo birakuganje. Ni waba wisanga mu ngwara igihe cyose gisigura ngo zirakuganje. Umwijima wose wama wisangamo gisigura ngo ivyo bintu bikuganje nibyo bikurongora. Ariko ijambo ry'Imana tugiye ngo Kristo yaratugobotoye. Twari ahantu tuganzwa n'imwe idokiyo iyo nkemu yicaye zamutse wisanga ko Paulo yavuze ngo icyo shaka gukora si cyo nkora ngo kwera ubushobozi bundi bunkandamije. Ariko avuga ngo Imana ishimwe ku bwa Kristo Yesu. Kwera ki yavuze ngo Imana ishimwe ku bwa Kristo Yesu gisigura yavuze ati doki ibyo ntarishoboye gukora kubwo ubushobozi bunkandamiza ariko ndabishobora kubera Kristo Yesu ambamwo arepata. Mama rano yageze avuga ngo sije nkiraho ariko ni Yesu abaho muri je. Gisigura ibyo ntarishoboye gukora Yesu ataranzamwo uno munsi ndabikora kubera Yesu andimwo. Hano ijambo ryatugiye ngo Kristo Yesu yatugobotoye ngo tube mu mwidegembyo. Ngo tube mu mwidegembyo menya ngo nimba ubona umwijima ugukandamije ntabwo uragera mu mwidegembyo Kristo Yesu yasanye. Bene batu ubuzima bwo kuba tutagwara erega Yesu yabuzanye. Ubuzima bwo kubaho tudakora ibyaha erega Yesu yarabuzanye. Jendi kodanga bana bantu zumva ngo reka turi mwisi ngo reka ngo tugeze gukora ibyaha none Yesu yamaze iki yaje gukora iki? Erega simene yari ibambwe yari umwana w'Imana zima. Icyo yabambiwe cyaraba erebasikataya metaya sengero y'Imana mubimenye byumve cyane. Yesu yakoze cyarabaye nicahagaze erega ntiyananiwe arepataya umwami wanje aregedezide menderegezide ngo yatugobotoye ngo tube mu mwidegembyo. Vuga umwidegembyo n'ahantu udakora icyo umwijima ushatse kuko n'ahantu utavuga icyo Satani agombye kuvuga. Aho Yesu yadukuye babona abwiye ngo Imana yaduhaye kuganza yadusubije icyo yise kuganza. Yavuga ngo tumuntu ase natwe agabisi yose ayikanze. Bene data indwara nizo tuganza tutabyemeye, ibyaha nibyo tuganza tutabyemeye. Asitabaya metaya ndakunda gukosora abantu uzumva dufate nko kubigeme cyangwa abasore ari byakunda kugenderamo hamanyuma yaho iyo bigaragaye kazumva ngo Satani yampenze. Mbega Satani azokwama guhenda kugira ryari? Erega Satani utamwemereye ntacafise gukora kubera inosi Imana yayihaye Satani yayihaye umuntu. Ubundi twebwe nitwe twafashe autorite twahawe n'Imana tuyihereza Satani. Ariko menya ngo umuntu niwe Imana yahaye isi kubera Imana yavuze ngo tubona agabisi yose ayikanze. Wabwiye ati byarajabanganye haba umuntu arakugwa muri iyo forume. Ariko Imana ishimwe Yesu yaraje kandi avuga ko yaje kurondera icyazimiye kugira ngo intama zironke ubuzima. None icyo yakoze mbega nticyabaye cyarabaye. None kubera ko ibyagume bidabanganye bikwera atakwizera bavuga yavuga ngo mwicwe no kutamenya arepataya nawe wimenye. Yesu yaraje kugira ngo uganze ntabwo uganza n'umwijima. Hano rero batubwiye ngo yaratugobotoye yaradukuye. Uri kurabimenya ndugu yangu waragobotowe waragobotowe n'Imana zima arepata. aho wari kuganzwa warakuweyo. Yesu yagukuyeyo. Nta burozi bwo kuganza, nta ndwara zo kuganza, nta bapfumu bo kuganza, metapaya nta mwemu n'imwe y'isi yoganza ubuzima bwawe ko Yesu yakugobotoye arepata meshipaya. Twaragobotowe turi mu kibanza cyo kuganza. Icyo twebeye kiraba, icyo tutebeye ntikiba. Repata ndugusanga ukamenye
arepata nimba amaguru yawe hari ikinyoma cyayateye kibwire ki nije ngaje impemu y'Imana niganje nta mpemu y'indwara yiganje amaguru yanje utambukane raketaba mesita nduba hari umuntu niko ndaganira nawe amaze imisi adatambuka arepata amaguru yawe aratambuka reketa fata kure amaguru yawe ndagusenga metabaya ayo maguru yatambuka neza rimantarabariya ugenda neza amaguru yaganzwe n'Imana nta ndwara yo mwishima yoganze amaguru matipaya va hasi utambuke ibyo ndabyacu ndabyise metaya nduguzango n'abakominikata mufate icyo Imana yabahaye nimukire kure icyo bagizwe muri Kristo nimukiveko icyo twahawe n'urupfu rwa Yesu eregaye hari ikiguzi cyatanzwe niba mugira ngo nawe amagara meza nawe itunga nawe kwera kugororoka erega sinabihawe kuri gusa hari umwami yabibambiwe hari umwami yabitewe ibisumari erega benda arabane rageba sinemenda Yesu yarabambwe Yesu yakubi Yesu yatobowe Yesu yarahama Yesu mentaraba everybody hari ikiguzi cyatanzwe kugira ngo ngaze ibyo byiyuzuse bimenye cyane nawe urakanje mu buzima nta ndwara zo kuganza nta bukene bwo kuganza nta bibazo byo kuganza urumwana w'Imana shima metapaya irimenderegesia narahezegwe cyane umunsi mwiza mushikaye kuganza amadobere yose erimentea zamuriganja ndagusengere data mizina Yesu ndagushiye kuri muntu gafasha akakanya ko kumviriza ijambo ryawe ndarekaye ubushobozi bwakuriwe in the name of Jesus amadobere yose araganza muri bwose yisanga ganje ndarekaye impemu yo kuganza iramucakiye mwizina Yesu umwizima wose arawuganza matipa rapiti sotoko ibyo byacu ndabyize mwizina Yesu amen umunsi mwiza cyane mwarahezeye good